Om Swastiastu, Semton Sares Nampi, Demugi kenalan rahayu. Ainggih suksemu ne sampun subscribe tidak ucapkan terima kasih banyak. Yang durung subscribe tidak ngiring tampokin ngiring channel Bujang Sari subscribe, mandat yang boleh subscribe. Lagu yang kami bawakan berjudul Gara-gara Penyakit. Tiang sampai sakit ganti ke rumah sakit. Yang kirang di tiang ngalantorang di tiang nas pangampura. Demogi asem wara nugraha ide sange widi wase. Penyakit punika segera gelis metilar yang jagat punika. Ainggih durusang inget anggih subscribe. Gara-gara penyakit cererut cererut, tiang jarang pegang duit cererut cererut, ngilang wae ngajeng bejulit cererut cererut, semakin hari semakin sulit cererut cererut. Bulan penyakit yang jadi sulit, hilang wae tiang ngajeng dikit-dikit, bisa-bisa perut yang sakit. Gara-gara penyakit cererut cererut, tiang jarang pegang duit cererut cererut, hilang wae ngajeng bejulit cererut cererut, semakin hari semakin sulit cererut cererut. Bulan penyakit tiang jadi sulit, hilang wae tiang ngajeng dikit-dikit, bisa-bisa perut yang sakit. Bulan penyakit yang jadi sulit, hilang wae tiang ngajeng dikit-dikit, bisa-bisa perut yang sakit.